kanumaa fi jaaladha malee waan biraatifiiti sanii fi dirqama akka isin fuudhu biiniin biiftuu fuudhuu qabaa abadan tana. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota biinii shoof jalatti argamtan marti keessan akkam nagaa fayyaadha isin jecha har'a kun deebinee jira gaayee akkam isin nagaa qabdanii alhamdulillah egaa kun deebinee jira. Maal qabattee nu dhufteen teessan hin oolamu har'a gaa waan ajaa'ibaa isin qabadhee dhufe wanni qabadhee dhufe waanuma biiftuutiin qabadhee dhufe wanni biraata qabadhee dhufe si jirtu wallaahi buliin kiyya. Biiftuun gaa akkuma beekamuun dhambiinii hin jaaladhu jette biiftuun hin jaaladhu jette namni gaa dirqamaanis sin jaaladha daruurii dirqamaan sin jaaladha hin jenneen ani awwanni si jaaladheefin akkuma Abrahaam jaalattee Abrahaam didee asin fuudhuu alati boleetitii yaa ganaa naafet walitti hin hafne jeen sanumaafin gaa wardaanis gaamiyyoo tana namatti kan nu dhagarreessi malee abbaa biratti hin kannu sumatti kannaasiif ilaalee jette. Sanumaa gaafatoota keenya wallaahi gaa anis waan wardaan jette harkan darbu jeetuma bakka wardaan siifin ilaale miyyoo tana sitti fuudhasi malee nama biratti hin kannu nama biraa hin agarreessi maletti jettee sanumaaf wardaa. Kanaafuu gaa hordoftoota keenya akkuma wardaan miyyoo tana biiftuu sumaaf ilaalee miyyoon tun miskiina sumatti fuudhaa yoo jirti ishiidha biinii hin jaaladhu ifaan Abrahaam dhabee dhiira maaliin godhaa juu jirti nagwaan ifirraa usee yoo taa'e naa wayyuu dhiirti silaa dhiiruma duraanis ifaa Abrahaam jaaladhe kabiraa waan godhuun qabuuni. Kanaafuu gaa wardaatiin wardaan gaa na yaamtee dawwaltee kun kana biinii si ilaale kan jettaa naan jettetti an dheerumaan fedhu juu jirti ishiin jaayi. Kanarratti gaa hordoftoota keenya wallaahi gaa namni ammas dirqamaan na jaaladhu odoon taanetti gaa jechuun ishii tana fuudhuma dadhabneetuma gaa Abrahaam jibbe kabiraa yoo silaafis namni dhiirtii zabanaatis ani hin barbaadu ifa isin jette anas yoo hin jaalanne dirqii na jaaladhu juuni anamma gaa akka mataa kiyyatti amma ishiin biinii hin jaaladhu jirtiiti mana si dhaqeetin maali si godheef hin jaaladhu naan jettaa jeetin gaafadha mana isitti itti dhaqee maali wanni isin biinii argaan danda'u hin jaaladhu jettuuf maali sitti ta'e qoy anaatu isiidhaan ta'immoo maaliif akkanaan jette hordoftoota kiyya wallaatanis hordoftoonni kiyya guutuun gaa biinii fuudhi biiftuu juu jirtan ishiin inoo biinii fedhuu jirti nuti duubaa jaalanna ishiin ammoo argaa biinii faa juu jirti waan tana dura faana godhe biiniin gaa akkuma beekamu gaafa Abrahaam shororkaa walirra jiran sanii kanaafuu ani illaa gaafa sanii faa qaama keessaa qabdi san malleedha. Obboleeyyan kiyya gaafa sanis gaa isumaattuu haada san nu naqe gaa'e karaa jalaa deebinaan saniifuu akkana jaa jirti. Ani gaa jaalachuun kiyya dirqamaan akkatti jaaladha funyaa uritti maaliif hin jaalannen isiittu bareedaa isiittu namaan jaaladha malee odoo isin nama ta'uu baatte maaliif hin jaaladha odoo isin nama ta'uu baatte isittu nama gaaris nama bareedus nama amala nagaa qabuuf hin jaaladha malee mush dhalaa dhabee isii jaalachuun dura dirqamaa hin jaaladha waan isin naan jettu dhaqeedda mana isitti gaafadhaa
ani maalitti sitti ta'e bo'anii kun hoolaalan nama nagaataniin kun maal badiin qabaayaa hordoftoota kiyyamee isinillee gaa wallahi waan ajaa'ibaatti giddii isin ol baatee biini hin jaaladhu dirqamaan hin jaaladha jechuu jettu san viidiyoo isii ilaalite hedduu na qabachiifte wallahi inshaallah rabbii jira gaa hundaa rabbii anaaf hordoftoota keenya wallahi gaa giddii isin akkas jettus isitti isin aaru beekadhu gaa yoo isin fedhu naan jettee mana isitti illee narraa bahi mana kiyya argaa kan danda'u hanga naan jettutti mana isitti dhaqeetiin itti himadha woo jaalaltiyya innan ibsaaf keessa baheetiin itti ibsa nan himaafi waan isin naan jettu gaa walumaanuu laalla inshaallah feetee alatti na ariitus feetee mataa na urtus akkaataa isin na gootu gaa walumaanuu daawwanna obboleeyyan kiyya akkasirraa kana jettu san yoo taate gaa ni amansiifna oo amansiisuun teenya waa'ee keessa keenyatu nu amansiisa akkatti amanuu waan maaliif diddiiti inshaallah abrahaam ifa jiddetti anaa jiraaf yoo abrahaam dhabdee abrahaam isla naan dhabdu inshaallah kanaafuu hordoftoota keenya wallahi gaa hanga wardaan na yaaddee akkasitti abrahaam dhiisee biyyoo tana abrahaam itti yaaddee abrahaam fuudhuu didee dhiisee fuudhamuu fedhu jeeni isiin malee isuma jala isa irraa qabdi malee narraan qabdu akka isiin na jaalattus akka isiin na argattus nan godha itti dhaqeetiin gamana sitti maalis si godhe anaa kanaa sitti hin tolle sitti hin bareenne amala kiyyaa namarraa adda maalis si godhe jeetiin itti himadha oo dhadhoo sitti dhaqe maal barbaada mana kiyya dhufte isiin jettus gaa alalla gaa rabbii jira gaa waan isin nu gootu gaa sodaannu gaa oo biiftuun amalli ishii badaadha namni duraanii san yoo amala duraanii san laalle gaa namni yeroo duraa akkasitti jaalalaa jecha akkas taate malee milyoon gizee kan laallu miskiina garuu amalli isiiti والله بيفتو جدي عمل دوغا ربي دبنادي عمل سين مسكين انك سين نجر والله دوغما بانتني بي عمل سيد نجا عمل عفيفي عمل سيد جال دمله وان براز جالن لما خرور كبوشيني لما بلتي دفتو يلا مرا اولو تاتو غو تاتول بين ورك قالوا ديمت إن شاء الله ربي وجين الدعاء ده نفعل أبدا وردتو تخي والله جا دعاء أنت سنك بلام دعاء سنجتني إنما تات بيفتو جل شافسون زانو روما برانا أتاكا سنجي إن شاء الله وردتو تخي نجا خنافو جا فيديو ديتنا كدمتي لا لا في share subscribe godhuu keessanii daakatinaadhaa nu guddisaadhaa isinin jechaa obboleeyyan kiyya hanga fiidiyoo gaa takki isii bira dhaqee fiidiyoo irraa maruu takki inshaallah rabbi jee guyyaa boru isii bira dhaqeetiin gaa akkasitti asirraa fiidiyoo isinii maree isinii gallakkisa obboleeyyan kiyya bakka jirtan marattu isin hundinuu nagaan na turaadha isin jecha